Saudara, tabrakan kereta api yang terjadi di Balasore, negara bagian Odisha, India. Tabrakan dua kereta penumpang ini menyebabkan ratusan orang meninggal dunia. Dari pantauan udara terlihat sejumlah gerbong yang terguling dan juga terpental keluar dari jalurnya. Kecelakaan bermula saat sebuah kereta penumpang tergelincir dan membuat 12 gerbong terguling hingga jatuh keluar jalur. Di saat yang bersamaan dari arah berlawanan, saudara, datang kereta penumpang lain dan menabrak gerbong kereta yang sebelumnya tergelincir. Data sementara ada 288 orang meninggal dan juga 900 orang mengalami luka. Ada 1.200 tim SAR yang dikerahkan untuk mengevakuasi tubuh korban dari dalam gerbong kereta. Evakuasi menjadi sulit karena banyak korban kereta tabrakan yang terjepit di antara tumpukan gerbong. Jumlah korban tewas, saudara, kemungkinan akan terus bertambah mengingat proses evakuasi yang masih berlangsung dan banyak penumpang yang mengalami luka parah. Menteri Perkereta-apian India mengatakan penyelidikan akan segera dilakukan untuk mengetahui penyebab kecelakaan. बहुत ही बड़ी ट्रैजिक एक्सीडेंट है ये। सभी दिवंगत आत्माओं के साथ हमारी प्रार्थना है। कल रात से कंटिन्यूअसली रेलवे, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और राज्य सरकार सभी मिलके रेस्क्यू का ऑपरेशन कर रहे हैं। एक हाई लेवल कमेटी भी ऑलरेडी डिक्लेयर हो गई है जो कि इस पूरे एक्सीडेंट में इंक्वायरी करेगी। कमिश्नर रेल सेफ्टी को भी बुलाया गया है, वो भी इंक्वायरी करेंगे और इस प्रॉब्लम के, इस एक्सीडेंट के रूट कॉज में जाएंगे। Kompas TV, Rumah Pemilu.